Tuntum Times of Mizoram News Analysis at Chuan Modian Manipur Chungchang Asoita United Naga Council COCOMI Memorandum Thudik Lo Highland na Mayte le Marcia so in rem na heng tehi kan thiamang tokin analyze kan tumle ange Rajya Sabha Prime Minister Modian Manipur buaina asoidu dan Opposition Party ten mongkothanen mewa thapui thoa Michapo Narendra Modi annor nuwa asalam tlak batlak na ang lekin Prime Minister Narendra Modi chuan Manipur chungchang asoirita tihian asoi Manipur chungchang hi session masa khan kasoi to Sarkar chuan boruak muan om siam tumin ain pumpek hle ani FIR sangkhat item zia lu ni in mi zanga yatam man an ni to tharum tho na hi atla niam to hle Tuna chuan Manipur state boruak tha kan bei sei thei to ani School college the office te dan pangai angin hon ani to exam an nei theya zirlai ten mason na kong anzo le to Central state chuan mitin hena remna le muanna siam tumin in biak na anei meka sarkar masa khan ati ve ngai lo Union Home Minister Amit Shah po ninga mozat chu Manipura ahanom ngeng he Minister of State Phaichu akar tel ahan omani official te point antlo renga tuna hian Manipur chuan tuilian atwar le mek voin hian National Disaster Response Force team ni ten Manipur an thleng politics thilda bovin remna siam kan tumangai ni Manipur buaina siam tumtu te kahril du chu Manipurin anhol don Manipur buaina hi azung thuk takatanga intran ani Congress party hian hei hi theihil su se Manipura voisom president's rule anlo puang to president's rule hnuaya harsat na tam tak aum don keini chuan kan puang ve lo ani kumsang khat zakwa som kwa pathumpo khan hetiang boina hi achhuaka kumnga laya ngeng he thil thleng to atanga inzirin kan theina zongjong in muanna tundin le kan tumani Modi chuan ati Modi thusoi hi han riak ta zelila session masa Manipur chungchang asoi kha han thlir le tila August ni som sang ni som ni pathum khan Lok Sabha darkar ni lai thu asoya mini som kwana apo engma Manipur chungchang asoi tak lo wangin opposition MP te an chhuak taw taringot mai ni kha Manipur chungchang asoi lo ang tukani boruak muan om siam tumin ma kan lareng ti te hi chu kumkhat ai rei an soi to rin tura om lo tin FIR zia luzat le mihring manzat anambar ringot hian remna le muanna ain tir lova buaina siam bel turte khwa khira poimo zo tharum tho na hi atla hniam tia soi thei ani chia lo zunthum thisen sang te po asang reng big lova voi khat vok sa ya wanga thi thei an ni zo ni tin in thana athleng zia lova athlen huna ero kumkhat avei nuwa po zan khat thua in som sari chuang lai hal ani Home Minister le Minister of State in Manipur an tlo kha beisei na thlon han siam tura kalve mai anni omjanei ni sela chuan voin hian Modi hian Manipur boina chungchang asoi angai to lowang akuta kumsom thuneina aum to nuwa po Congress sarkar masa aladem du ta thawa ahun taka Congress sarkar in Manipura president's rule alo puan 3 na wangin tunang buaina hi thengai lo ani zo Congress sarkar khan ati dikvek big lowang amaro chu engemo ati thin exam kan bein chan dikvek lam ani lo adik omte khama hmuna ani Modi sarkar hian Manipur buaina engma alati lova mak khatpo muturin exam apelo shrimshim voina Modi thusoi han en hian NDA sarkar tharin malak atum na lam engma alang lova Parliament House su thunep noi thupuar poleng soinan amangzo thaka Manipur buaina hi political solution lam alalhat mel achan chu kumsang khat zakwa somkwa pathum Manipur buaina kumnga lai okha Modi hian enton tumniom takin asoi langa Congress sarkar khachuan kumsang khat zakwa somkwa pathuma president's rule apuanga Modi hian apuang venga mangem tin Manipur tel lo point anlalal thei thawa seat om zonga Congress MP thangtu Manipur state mi pui hi an mangai thar thut arin om lo
United Naga Council le COCOMI in Memorandum an thelu an dot soi hailan na United Naga Council UNC Manipur le Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI te chuan Joint Delegation siamin July hinit min khan Manipur Governor Anusuya Uike chu Ras Bhavana anhua Governor kaltlangin Prime Minister hena Joint Memorandum an thelu tani COCOMI palai tehi an Coordinator Somorendra Thokchoman ahwa UNC lamhi an General Secretary Varayo Satsangan aho vethung member som pakhat omna Joint Delegation chuan Manipur state tadan lovalute an ngai mo thu an soya kumsang khat zakwa som nga pakhat in nga na manga National Register of Citizens NRC kalpui an thu tani Manipur Governor hian an thu soite angai thak saka an memorandum hi Prime Minister Office lama forward sak ain tiamani tin Governor hian UNC le COCOMI hwai tu te chu an thil phut chungchanga Parliament session zo felhun thleng boruak ngai chang turin angena Parliament thutkhom zo ani huna Manipur chungchang hi central angai to don ni in asoi UNC General Secretary Varayo Satsang chuan NRC chungchanga UNC le COCOMI hian in riat thiamna understanding an naya common agenda ero anlati fellow ni in asoi Meitei le Naga tahi Manipur rammidik tak indigenous big riawa in riat na an naya NRC kalpuya Kuki tam tak no chwa thain bei sein tum tam tak soiho na an lo nei to ani Myanmar sarkar buaita ka wangin zo na thak tam tak chu India ram Mizoram Manipur Nagaland te thlengin an luta hei hi tu main kan phalo Myanmar ram buai wanga lo lut te hi Manipura hian mi sanga borvel omanga soi ani a data hiya dikani point chuti takahan soirik hlwai turan lem lo Myanmar ram din hun ajiam huna buaina wanga lo lut te hi chu an hole mai turangai ani a tuntum Manipur buaina nen hian inzomna anei lo ani nimin khan meitei te tan chan poppy cultivation chungchang kha claim kan soi to a atoi viauna in tan chan fumfe atlin lo zia alang chiang hle NRC po hi hankal pui chia sela zohna thlak tia in Barmanaga India Ramadan lovalut hi anlo tamjok hial mai thayani UNC COCOMI Joint Memorandum hian bihchianna omlo andu du anziak ni in alang ti hian anziaka kumsang khat zakwa somnga atanga somruk pako chung khan Tengnopal district hian village za som sari pakwa anaya kumsang ni som pakhata ero village zanga som sari a to a heng zinga zathum pali chu unrecognized village ani Chorchanpur hian kumsang khat zakwa somruk pakom halam khan village zanhi somriat panhi anaya tuna chuan zanga somli pasari to in heng zinga zanhi somriat pakhat chu unrecognized village ani Chandel district hian village za somruk pali anaya tangin zanhi somruk pakwa akai chawa heng zinga zanhi panga chu unrecognized village ani Perzol district hian village som thum pariat anaya tuna village som sari to in heng zinga som pali chu unrecognized village ani ti in anzia heng district then khata village pun hluai chan hi endika malak zuyangai ni anti an memorandum hi abayas angreng khopa meitei le Naga omna khwa ero apung velova district then khata pheichuan village number atlaniam zo kani antibok COCOMI UNC Memorandum in statistic atarlan hi adik le diklo kanthravek lova district dangchu arhejok ten anla soive tura da ila Perzol district ero hichu chak ai tam na lui phui nam le bai bing omna thlenga kan lo riat ve ani a an thu soi hi diklo takani Manipur State Assembly election at Tipaimuk constituency hian polling station som thum pakwa na ya Perzol district chunga village engamozat hi Thanlon constituency ya ani December niriat sanghi som paruka Perzol district apian khan subdivision pathum Thanlon Tipaimuk le Wangai Rens auma Thanlon subdivision a hian village khwa som li paruka auma Tipaimuk subdivision a som pariat le Wangai Rens a khwa som thum panga omin avain khwa village hi som kwa pakwa aom ti na ani Recognized village zongjong hian polling station an nei vek lo ti kha retel bokila Perzol district apian tira village zongjong som kwa pakwa kha Thanlon subdivision chu Chorchanpur district a dalet ani nuwa village
khua som nga pathum alaomani meitei naga memorandum hian zirchianna nei mia lovin tipaimuk biala polling station omzat chu village omzat angin anjiak ve top ti alanga village omzat diktak hi som nga pathum ani Perzol district tipaimuk constituency biala hian mipui an pungchak lo hle zo ka pa hovin zan lama na an thok lo wang po ani lo bial tu MLA tenep lutuk wangin pem chhuak antama voter singkhat sangriat zan hi som nga pariat omin assembly election hunhung bera khan vote singkhat sang ni zasari som thum pariat atla kumsang khat zakwa som kuwa panga Manipur Legislative Assembly election a khan tipaimuk constituency a voter mi singkhat sang ni zariat paruk an oma vote singkhat sangkhat zani som ni pali atla kum som ni pasari nuwa voter punna chu sanga zali som nga pani lek ni in kum khata mi zani vote nei thar an om ti na ani chuwangin population pun chodana tang ringot po hian khothar new village din ngai na om lova meitei naga ten Perzol district village som sari om anga an soi hi Thanlon subdivision telna data ani mel Perzol district hian khwa engzat po omse Myanmar atanga lut an omlo shima Indigenous Tribes Advocacy Committee aitekin alasoi fia tura ngayang Perzol changani lo district dangpo ansoi ang hi ani don lo ti tunakan tarlan statistic atang khan an memorandum diklo zia mai baka anin nga na lungphum dot ani zia achiang thokhat le meitei le inrem na kan ring nga mangem Jiribam buaina thua hian ngaidan adang nuai maya Thado Students Association General Headquarters in June ni som pali khan press release siamin remna siam andu thu kan hua July ni khat khan Rongpur Silchara Jiribam Superintendent of Police Hovin meitei le mar civil society organization shwai tu ten in biakna an nei ve boka Jiribam district pon om ten indo mup andu lain Jiribam district chungam tunamun hima in kwarmek te ero in mani na le lenge yandu a remna peace an zonglo theilawani Manipur buai tir khan Jiribam district din hun chip chair takin kan soi to a adu tan video luite highlight thayani Jiribam hi maram emo zona thlak teram aningai meu lova mi sang thum vel lek zona thlak te omna districta aram nei tu te kan beile ngam hi kan huaisen hle zo ka district ramrin kan unaw te torna min thei ngil tir lozia alang amaro chu Jiribam district buaina hi zona thlak te tan no gain no loss anima zoka central sarkarin political solution asiam hunte alomani ngai chuan Jiribam district chunga zona thlak khwate Perzol district rin lu kan bei sayani maya a district pumpui han chu thlak saklam hi chu wanara ang ani chuwangin arama cheng tele district pon lama omte du dan ain muthai chia lova extremist le moderates angin kanin en ta hiala apoita berachu soihona indon khom na om lova mani du dan thewa ma kan la tamai hian mani masial min hlo tira kan mel ma te tan zuam om taka minlan tir ta bokani Indigenous Tribes Advocacy Committee aitek hian Perzol district rildu zongjong sengto sela Jiribam mar civil society organization te point andam natur anthiamang tokin zong sela akhato ka meitei te thinrim in rik thakna athlengani point remna thuthlung changchoya calcium anrel zel angai to ang tin Jiribam district chunga meitei le mar CSO ten sarkar malak na hnuaya remna siam tuma anoma wang hian meitei helpol te chet lak na tur adal don lo ti heranin mar CSO in ti te point in buaina an nei ngai kan riat mai mayatan Manipur aimol namten himdama omandu awangin zona thlak an ni na hnolin naganama anin chungluta aimol le meitei ten buaina an nei ngai lo amaro chu aimol nam hi naganam nge zona thlak ti ero hi sri omzia rechin tan zo na harsa anilo July ni khat khan Imphal khopuyom Dr. Sialwa khup khothang aimol Chennai chu swasam ani Newlambulen Amazing Grace Dental Care Tribal Market Imphal East om Dr. khup khothang aimol Chennai in hi an swasam na salhe a abul haya hian Central Force teum ma se anin rol lowani
Dr. Khup Khothang Aimol bay ani chan hi chiang takatarlan ani lova Aimol Student Union Manipur chuan athawang an hau na hle ringota achan le wang tarlan ani lo amaro chu Aimol Students Union Manipur press release kan en chuan meitei le Kuki buaina kalzel in anghong pakhat ni in alang kan soi tumtak zo ka chu hetiang din hun hi Jiribam marte chunga athleng ve thaya film khur takin remna phena beng chidek se ti kan du sakani Jiribam mar CSO le itek emo mar in puikara in shiat pona thazok om sela chuan mipui kan ti chi ai lo tur kha ania press release tongkam hriam zet maite nam khat minga kan chwa main aso khok tur kan ngai tua tel atha Jiribam CSO te malak na wang hian meite le zongna thlak ral tlamte anlet ngamangem meite le mar CSO te hian sarkar ma mai phi finance remna kong zong du angalan antum le kangem atop nan Jiribam district a hian meite te do na in chhuak vek maila Bengali Muslim Hindu te hi kan chhuak zo lowang meite te point engma anti thai bik lo chuwangin achunga chengten remna anti tlat te chuan kan mangai ain anin mangai jok turangaila andu thanna za sak atha ang amaro chu an bei sei ang remna om talawani chuan ara an sengve mai turani